Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm Tita Kanola, Benjamin the President. Doing a cutting link, of course, Nasabra Presrangani, and also Dr. George Remani. Then I'm of course, it I can't tell he gagash. Yeah, so Kasum, of course, at the 2nd of July, when I video, if I post them, of course, on TikTok. So that you follow, of course, he took okay. Aye. Mkhulu bamshewetana. Aye. Ijawuke. Hello. Ayina mahungu ala kumsheweta nse. Kumbe na mahungu nyangwana man. No. Anachum. Mkhulu Awankombangi. amumangi, okay? Awankombang mahungu. Okay. Jawuke amina mahungu. No, ayina mahungu. Ayina mahungu is fine. So, mana sikura kahle. Yeah, as you have heard. So, based on my understanding, I feel like magalesho ngaranga na ivula kunga ku ri wona ntiyiso wa mhaka because previously loko hi update about album ya Sibala Peresiranga na ku ri 7th July, so hi nga kota ku swi vona ku since namuntlha i 31 July project yi nga se kha yi fika makumu, so it makes sense ku ri yi nga huma around August lero marito lama xo ngaranga kha hi vula yo vala ku n'wi faka bamba to bamba. I think ma nga kota ku va ma qualify na hi ku vona ka mina. So in overall I think this video nga va ku ri a message ku project of course ya Sibala Peresiranga yi ta yi kha yi ta very soon. Leswi ni swi twisisaka xiswona hi ku vona ka mina ri ku languta this clip na ku va ni kha hi languta ti-dates ma yi vona mhaka leyiwa. So swi komba na ku ya Sibala Peresiranga of course yi nga humesa ka this August ku yi kota ku nyika enough time to murangaphandle of course ku yi kota ku humesa project ya yona because most likely yi nga humesa later around September or yi humesa early October around this, so va nga va nyika enough time ma yi vona mhaka leyiwa. So leswi swi vonisaka swona I believe ku swi komba na ku Sibala Peresiranga yi nga va yi kha yi lava ku humesa around August, hi leswi mina ni swi vonisaka xiswona. Tlhela rhandza ku khensa again to Inet Makam a nga tlhavuyisa futhi rhandi kambe sweswiwa a ku yele Master T teke ya vona swin'wana. Rhandza ku khensa swinene ku va kha nyikela tanihileswi ni nga vula ko va kha ku titwela ka munhu ku nga ri Makam ntsena. I think there is also another person mani na ku ni vona ti-notifications timbirhi na maxelela yi ngheni na yona yi ku hawa Master T yaleyo 35 rand teke ya vona swin'wana. Ha na khensa swinene guys ku va mi kha mi sapota Master T mhaka kahle swinene, mhaka kahle swinene loko mi kha mi sapota na n'wina ku va kha mi vona ti-advertisements na khensa swinene. Hi yona support ya kona yaleyo tin'wana ta ti-support leti nga important swinene. So tanihileswi a ni kombisini guys I demonstrated in less than 20 seconds. Munhu wa fika nghena ka any video u fika pressa this button yi nga fika tsala ku thanks as you can see kwalano, and then you click any amount you want, minimum 14 rand, and then you click buy and send. Loko se click buy and send la ta fika yi kombisa of course ku edita in credit or debit. I think sweswiya leswi va kha swi endlisa swona and stuff like that. And then of course hi vuya ka Gagash. Mhaka Gagash a ku ze ku na mhaka yo tika ngopfu a ku va ku at least hi pfa hi n'wi ndhundhuzela edemeni ku tirheni ku tirheni swinene futhi na this week I think leyi yi bohini line up because na hi Sunday nakona mi tlhela mi kuma ku tlhela ku na ti-artist ta hina. So as you can see ti wa ta August ta va nghenini kwalano hi vanhu vo fana vo Hennessy as you can see kwalano na lowo vongola lowu na yena i ta a kha a fakiwini as you can see kwalano. Then hi yindla loko se hi ya ka ti-tour tanihileswi mi swi vona kwalano i ta kha a fika na vanhu vo fana vo Cool B kwalano vo DJ Mumba tanihileswi na vo Gashmere like i tlhela faka na ti-artist letin'wana tintsanana such as vo Gashmere as you can see kwalano. Even this DJ Kwanga vo tala mi ta mi kha mi nga yi tivi mara swo kombisa ku va kha appreciate even talent ya vanhu ti-artist letintsanana and stuff like that. So hi ta ya ka 3 August as you can see kwalano na swona ku i tlhela faka na vanhu vo fana vo King Tsonga, ku na vo Benjamin the President, ku na vo Hlawusikizi, a tlhela faka na Khazi tanihileswi mi swi vonaka swa kala swinene ku va hi n'wi vona Khazi na Khazi ka ti-events ta Gagash as you can see kwalaho. So i mhaka kahle swinene leyi a endlaka Gagash swi kahle hi pfa hi ta n'wi appreciate for mintirho ya yena. So aliya Saturday yi komba ku ri ta ku ri the biggest
one of the biggest events kwale ka Gagash, because as you can see ku ta tlhongeniwa na hi mali after 8 o'clock ku ta kha ngheniwa hi 100 rand, as you can see kwalana, but before 8 ku ta kha ngheniwa free of charge. So ku ta ku ri event yikulu because loko na murhangaphandle a swi to ka tala swinene. Na hi Sunday ku ze ni vona ku this week xi tseleke ku tseleka, na hi Sunday xi tselekini nako ya lomu ngo i Soul Session i ta ri kona na xa makhombo, as you can see kwalano a tlhava kona ti-artist tintsanani kwala vo le ku J na ve ri na Xichavo, as you can see kwalano a fika na vo Chavisi MC, yini Chavisi MC, i ti-host, va vitana ti-host mhaka kahle swi kahle hi fa hi ta hi n'wi appreciate them ene loko tirha swinene loko ti phameleni ti-artist ta ka Gaza swo sungula live va kha ti phamelela ka tin'wana ti-events mara leyi no vona yi ri unique in a way yo the way leswi a nga yi bisa swona. Imagine guys, from the 1 until the 4 a ha ri ku tselekeni madigigi, so swi kahle hi fa hi n'wi appreciate them ene loko tirheni swinene. Loko ku ri wa munghezi wa subscribe a ta kombela mi tlika subscribe hi leswo.